Hello guys, welcome back. Chilai KCC TTS RTC campus di chahin. Jingka status akan koile amun ai dong so men. Kai ram min se inge. Hospital di chulai chilanga ki sa chi hin ga ki zum he. Ne chahin ai chu khoi la mi cho men hitai o. Ilaya chi hospital de hin. Chule to chi ki sa hele assembly hall to pham ko ki ko de ti ven ka hai ta na I chu hi in lai foundation ki de ni hi la hostel de hong hi in hostel de ki sa nai ki sa chai nai pon ki sa pan nai pon foundation ki bon lai ni chilanga ki a bim ki thei ho hi le bim ki thei chai ho hi le pi di ham ti le class a de he na ko class khat ni thum li nga video na pana video apana fortune ding hi in chu hi in lai le campus hewin tan na ki chip no na ki chip thei u he volleyball na football wan ka san pon ai le tu ni ka ball naw ka lai cham naw lang si hi in bet kina hi le dining hall to kitchen to chapel hall ki ko mai the de chu hi in chom cha chu le hilanga in chi ki le han foundation ho ki bolen ki sim na bonia ki line ni chilang ho hi in vet kina hi le koi di ham ti a le na chilang hi ozo quarter de hi in chile ozo quarter ding hi in quarter ding hi ozo a ki hungro mai the langa ki line ho video kha jang in vet de hen chilai ho dan si college ding hi in foundation bonia bo ki line lai e chu hi in chilai campus chom cha da vel thana velen chukul hospital de hi in chan ko patan na to si jam jingin chila he la TTS RTC campus de hitan chi ei le assembly office to yamai ko de diven kai ta na chi so hi ke ma he dola kan sei na chan chu tam de ong ki pa mi hi jong le ong chila he dan si college de ti ven maung ki sanai he foundation bu ki line lai